Cijeli svoj život iz godine u godinu volim da analiziram sebe. Od trenutka kada otvorim svoje oči dok rješavam dnevne obaveze pa sve do trenutka kada je vrijeme za spavanje, mozak uvijek radi punom parom. Bez obzira koliko sam zauzet, mozak ima savršen pozadinski način rada, gdje sam potpuno fokusiran na trenutni moment, ali također mogu razmišljati o milion drugih stvari u isto vrijeme. Ukoliko ste ikada razmišljali o vođenju dnevnika i pisanju svog života, mislim da je ovaj video upravo za vas. Ne mislim da je analiziranje misli loša stvar. Baš suprotno. Kada počnem razmišljati o stvarima kroz koje sam prolazio u životu, mislim da je to analiziranje baš jedan korak ka ličnom razvoju. Kada sam bio mlađi, a mislim da su se mnogi osjećali isto kao ja, da se neke negativne stvari dese, pokušavaš da ignorišeš i pretvaraš se kao da je sve ok, jer kada prolaziš kroz toliko lijepe stvari, da bi te emocije volio da zapamtiš do kraja života. Inače sam veoma kreativna osoba i taj kreativni outlet za mene je kreiranje baš ovih videa. Nekako sam se plašio da uđem duboko u srž sebi. Trebalo mi je nešto veoma jednostavno. Hvala mi je samo jedna olovka i papir. Cijelu historiju čovječanstva naši preci su obilježili dešavanja svojim životima. U dalekoj prošlosti oni su veoma bitne momente razbarili u kamen. Ovi rani oblici pričanja priča su i dan danas veoma bitni za naše čovječanstvo. Od objašnjavanja kako su to lovili životinje pa sve do bitnih događaja, ovo je primjer da su ljudi uvijek imali potrebu da budu viđeni, priznati i da je ovo bio način da kreiraju svoju zajednicu. Čak i u dalekoj historiji nismo željeli biti zaboravljeni. Egipćani su vođenje dnevnika doveli na potpuno novi nivo. Koristeći papirus, vodili su bilješke o poslu, radovima, medicini, o svojim snovima jer su mislili da su oni poruke od Boga. Zahvaljujući kvaliteti papirusa, mnogi zapisi postoje i dan danas. Kako se bližimo sadašnjosti, način izražavanja se promijenio, te su zapisi dobili novi oblik. Zapisi o putovanjima, istraživanju, ratovima. Pisanje dnevnika je postalo jedan od veoma bitnih načina da ljudi ostave nešto veoma bitno iza sebe. Raznim momentima sam razmišljao kako bi bilo zanimljivo pisati o svom životu, potpuno se prepustiti papiru i pisati o svemu šta mi je u misli. Zapisi ne moraju uvijek biti duboko umni. Jedna od najpoznatijih autorica, Virginia Woolf, je počela pisati svoj dnevnik čisto da može pisati bez pritiska da sve mora biti savršeno. Bilo to da je pisala o svom danu, planovima, malim stvarima na kojima je zahvalna, jednostavno je željela da ima svoju rutinu. Svaki dan sjedne, popije svoj najdražiji čaj i 30 minuta se posveti onome što voli da radi. Dnevnik nije tu da bude savršen, tu su moje najčudnije verzije mene koje sam prerastao i kada sad čitam pojedine zapise, bude mi smiješno kako sam se brinuo za neke stvari koje nisu trebala dobiju toliko moje pažnje i tu je sva čar. Na tim listovima se nalazi dokaz mog ličnog razvoja. Jako je zanimljivo da te neke životne momente pretvorite u nešto što će ostati zauvijek sa vama. Mislim da je ovo veoma značajan način da se vratite u prošlost, da vidite kakva ste osoba bili, kakve ste momente prolazili kroz svoj život, čisto da vidite svoj lični razvoj. Imate priliku da vidite svoj život iz potpuno druge perspektive. Možda je ljudima u mom životu to pomalo čudno. Koliko uživam da pišem o svojim putovanjima, poslu, idejama, tužnim, veselim trenucima. Ima neka posebna magija kada ostaviš dio sebe na tim strancama. Lično volim da moji prijatelji budu dio ove priče. Volim da upoznajem ljude na putovanjima i koji će ostaviti dio sebe baš u mom dnevniku. Ovaj dnevnik uopšte nije savršen. Tu ima mnogo tuge, sjećanja, planova i mislim da je to cijela poenta. Život uopšte nije nešto linearno, tu ima mnogo uspona, padova, lekcija. Želim da moji dnevnici budu baš to. Bilješke jednog običnog momka koji ponekad zna biti veoma komplikovan.